kabalasan. Ang bisyo sa unay kaya't nakan bumaknang. Agpaarem awan mitsong batan na asya rin da sayang laeng taporma. Nabastad kay ni Mr. Suave, Mr. Playboy, adi bikote. Di na kaya't nagita klaset lalaki, kaya't na maregaluan na inaasipi. Uray lakaya kalbo basta Hawaiano, pangkis duling basta hasyentero. Uray tukol no pensyonado, di na amo ragsak nantay na ikulbo. Ay manang di mo unay palalwat, baka karmala ang timaal-alam. Dagita lalaki api nasaktam, agbaket kan tulaeng abalasan. Uray lakaya kalbo basta Hawaiano, pangkis duling basta hasyendero. Uray tupul no pensyonado, di na amo ragsak nantay na ikulbo. Ay manang